Kalau mai lau Samoa Entertainment TV, mai pia. Ai o tātua tumu o le nei aso, usi mai whafonga. Ina ia mautu ma ta oto mai sona tūlanga wha ale tūla whono. Le tūlanga o iei whaipule o le HRPP na wha amawai ese ai tūto otasi, i to tonu le palimene, le mafua anga o le avatua i le whonga whetalai o le moota, whaipule na e to otolu i le whaamsinonga, mo sana silsila iai wha ale tūla whono. Ma amataval awa i le asonga fua le vai o sonei. O whaipule au fia i le tofa ale bena ale, tu uana sii, leota, ma mau sia o si pu e mai. E manatul tūla whono o iei nei o whainga palo talua olua o. O le whaipule lava i alu ese mai sa vaenga wha upu whaina le stala mai ai le palota, wanga wa ailol naitu malo e to sa ilisana whaipule, peitai. O le fina ua whaipule o ta ue lunga, wa a fia la toa ia tau ngol tūla whono palota, na whai ailu maane o le palota tele lua o lua tasi. O le taunu unga o lea wha amsinonga u wha asolo ai. Eilo ai le toi whai au whai ngā palota la iti a whaipule o ta ue lunga, pe wha awa wai pea o la tau tofinga whaipule. O toi lua tau sanga o toi nei fo ino fo ingalo na sufito o palemene o Samoa, e le ngata ina wha ailonga fasili tūlanga o iei whaipule, o ile wha amsinonga i le teimi nei. Ai o lo tuli pe fo ile lua tau sanga o le wha salanga o isi whaipule le HRPP, pe ta il wha amsinonga o whaipule o ta ue lunga, ua ave ai e le wha amsinonga le awanoa i le HRPP e taliane ai, i se vaenga e mana umia i sa lato wha amtalanga. Wailo ai nei le si mafu anga o le whaatalitali ai o le waa mai sa la whai le ana tua i alu ese ma le wafu i sa le longa le vestal wai. Ma whaato ese ai le minista le na wha le tonu ma tautino e le toi tupu. E ese mai le tua i ane o pasi e tu lisi i le wafu a o taali ngā le atunu ufumlanga i. Ai o whailo whala hoi tele mai ei nei e le tei fono le fas. La au le mali e tōpula tei vau le o te ai lungo le CTV. Hard talk leisi mafuanga. Tulanga nai wha amaru lua tuai pulotu o te lepu le ina le whatontonuina o le company va. Na whailava e la tole wha iunga whaatalia tulava le company i le tulanga o le malanga ona wa uma na totongi uma pasese o pasi e se furu lua. Ma le lua se lau valu se furu tangata. Ile ma le whaatuai o na o ane o pasi le wafu. Ona sa whaia whailo inga i tū malo e pe o ngā ngai whamonga tolu, ma tā utum sale aula o inana whaiai si tua iane peitai. Na mali lia lava pūlenga o waa e whaatatali le waa se i fo iane pasi. Ai o tā ua fo il tei whono e tele lava se leni a le company waa sa maua mai ai malanga mulimuli na pe a fua i pasi e se fulu ma le lua, wha se lau tā la le alu ma le sau, lua se lau valu sfulu pasi se sfulu tā la le alu ma le sau. O le vaa lava ia o le wha i le afiafi i le mōli mau o le tei whono. E maasani ona sa wai e le tumu. Ai o le aso lea, e le i uma mai ta amale, ona o le tumu o pasi wa uma ona tutongi o lato pasese mo le malanga muli muli. Whautua ina foi, le vaenga lea ia whai le lato lava malanga tongi pau, e pulea i lava i le taimi o le vaa. Peta e silia le se fulu wafe tupe na mau al company vaa mai ana pasese tulisi, lea sa whaatali iai. Ua whaamalamalama whalau e tele mai ai e le minista o whaatoanga mwhainga whaiwa lea whionga la aulia le mali e toa polata i wau Fosse Smith. Le mata upu leo lo hewesi ai malipotia inisi o whaasalauma. I tala le te o polensia i lea swan nafi. Na whaamanino mai ai e la auli lea mata upu i le malanga tu usao mai o se wa alele o le malo seina. Lea na malanga mai ai le silia ma le toa lua se lau tu risi. Le ana taunu umai lau whanua o Samoa i le aso luas fulwalu o mati li tau sanga le nei. Sau noa la auli. O le au malanga lea, o lo tawala mai le whai ngā pā anga le company o le Travel Focus. Ma le fionga la auli malona i tū malo. Ua silia ma se fulu tau sanga o tau mo whai mai. Pe ta ina sau noa la auli, o le company lea o le Travel Focus. O lo o la tau lisi ina ele o lona i tū malo. Mo se fale tali malo na tau pule mai le telo tau sanga o mawai. Ai o lea whato a tali mai. Whailoa e la auli o le company lea o le Travel Focus. Lea na lato au mai le malanga. O se company ua lewa na mafuta mai a whapealo na tu malo. Ua o watu ma le sfulu lua sfulu tolu tau sanga o whaile lato whainga paanga. Tā ua e minista.
O lo olisi company lea ele o le latou tumalo. Ma le wha moe ina ia fausi ai se whaletari malo tele I sasina. E fesoa soani fo I mo le atina e ina o tangata mai moa mai fafo. Sau noa fo ila uli ua loa tau sango le latou mafutanga. E le itoe mo tusia ona o lea e to taungi le lisi alona I tumalo I tau sanga uma. E maua le latou lua se lau lima sfulua fei tau sanga uma. Ma ua mai au na sa inia le malia ngalona I tumalo ma lea company. Sau noa la auli, ua mai a foi ona suaina le ele mo le fausiaino se faltari malo tele to tonu sa sina. E iei va e ngai au na wha mai am wha le leia mo whangali I au le wha o ina mo fe malanga inga. O se whenanga lo le ofisi le company va le le Samo Airways. Le a fionga whau o fatu tielu. Sau noa le ofisi li. Ua mai ale lato wasia singa le neva iaso, ma ua mai a foi ona lato so lau pule mal pulenga mlai va leli. Ma ua uma fo I ona wha iloa iei vaenga o le malaiwa alele. E ao ona wha aleleia. E iei vaenga o le awala se e iei va alele. E mapu e poi. O le sua le pito I uta o le malai. Ona sa wha aleanga ina I timunga. E le imae amaka ina le malai. E tatau ona maka le vaenga I paka ai va alele. Ma vaenga uma o le malai. Ma le situlanga e tatau ona maua le Aerotron Certificate. Wha amaoni ai wa atoa ma le leile malaiwa alele. Sau noa fa ua uma fo I ona latou wheloa I malimatanga luenga le malo. Ma soa lau pule vaenga uma mo le saonga le mua le malaiwa alele mo le whemala ngai o le tunu. E lua te si male 1 miliona le tau atoa na toi whalelei ai le malaiwa alele I whangali. Ma tatala ai le lua ngai aso talo ai peitai. O lea e iei vaenga e mo mia le toi whalelei mo le saonga le mua. O amai a whalauiloa I nele tusia le misi Samoa. Na tapena ina le atu se le tau sala Samoa lo pale mai taimini. Ma na whaalau I loa le company le sapi le son nafi. Sau noa hea lani o le tusi le nei o lo whaamatala I tutonu la na whainga malanga. I le avea ai o ia ma whaapali nai o ia e avea ma tau sala o Samoa. O lo whaamatala I tutonu le nei tusi le tā ua o le anganu. Whaapea le ngana Samoa. Ia mitamita I lau anganu ma lau ngana. O lo whaamatala I fo ilu tau. O lo whea ngai ma ia manona vala awina. Ai mai sele taleni manisi o vaenga pei o taalonga sa fia ia pei o le lakapi ma le taalonga ni tipolo. Na ta ua le tau sala o Samoa e tolu ngasi na sa tu fatasi ai le nei wha moi. O lona wha naunga ia momoni atu ai se fe awi wha nau lai ti a o tupu ai. Ia wha ta ua le ngana ma ia mitamita I le tatou wanganu. Ma ia iei se sini e tule matai mo le anga I luma. A o le atoanga o le wha moi lea o le atua na te wha ato ina le ngaluenga le tangata. O le whaalawiloa ino le neita mo whainga na mori mawina ai nisi o whanau onga le atunu. Sa mori mawina le awai o whaia onga o lau mua SS na awai whapea matua. O le awhionga au mua Stanley. Na whai masui o le company le SAP e sau noa I mamori li whaafatai sui uma na awai whapea le tau sala Samoa. E whasulu iwa tā lana whaatawina ai na o le aso ana fili tusi le tau sala. Ai o le aso e amata whaatawina ai le nei tusi mo le mamano le atunu. I le 5 tā la. Lau Samoa Entertainment TV, mas whaapoponga I le aso ataya o le alofo le tua. Ai whasai koe.